Yohonu ni twasere Yohonu ya boa Yohonu kwasea adai na so ebia na so dai Ghana na ayi asomasi esi ayakokum nipa atokwa ho no peace wan wajimi ana Yohonu ye kwasea nyambe tiaka aboa nchewe kwasea bokufuo eno makum nipa 30 Ghana ni peace wan Nkwaseafuo and this mo jimi dodo to trasem nko a stop people me be kofie mbe wuse mo jimi stop people be lose fucking Pennyah me kobina man can be the enye the almighty Twene Jonas the king of all map upper class with IGP Yohonu tete FNS for can oh now no crime rate has reduced na Ghana for den kind of crono Twene Jonas abe send a special package to IGP Yohonu what I say na fa ba consensus no so no ayese Mahama Ayariga Mahama John Mahama policies 2024 now agin semu akodru point say Bawku SHS kwa closing down Twene Jonas abe send a package to omumie no Mahama Ayariga na majority leader Mahama or president omo enya mesco aha Penyah block media mesco say any demo over like video no other my subscribe button na snap click notification icon for latest updates na ba chere wa adwen dia mama e comment section mesco so baswa no ashi no for enya bi ahwe et me ka chere say Bawku sensem no e ba ya che e da ho che pa e starting 1931 March 1931 ana Bawku conference no started that time Bawumia na nwo because Bawumia 1963 ni nwo Bawumia Akufo-Addo kra ni nwo no if say Akufo-Addo 1944 ni nwo Akufo-Addo mpo Mahama ni nwo no if say Mahama 1958 ni nwo Mahama Mahama Ayariga na nkasa ni nwo no ko Mahama Ayariga 1974 edingofo em nyina no Bawku ntokwa no enyi ni sini Ghana mpanimfo ni nyina Bawku ntokwa enyi ni sini obia but told on for yakwa about we no Mahama ejina simpie se ka se Akufo-Addo ni MPP aban Bawumia mo na hye Bawku ntokwa na se Mahama Ayariga so ka the same thing na nansia mu eba se Bawku enter wanto na sa patron ni mu no eba se ya bo SHS need to amanawu anahwe nansia mu so robbery cases adoso theft and crimes adoso wo Ghana hadom na IGP ka so munya dem kan no mo mpe Ghana sem mo kan no kre ko mo kan no kra Ghana crime rate has reduced under my watch as IGP Yohonu be je no ho be sa no ho na ne be je no ho me na tire mu say crime has reduced mewa crime so kra afi na escalate rocket afi na agent semu jintre he jimpene ara se na animu no ana Twene Jonas abamu bi almighty obebo warm up na warm up no Mahama agene de Ayariga Ayarikof wagene de na IGP tete IGP so agene de ever could you say fire the IGP and Yohonu were Jimmy do I say the Yohonu said the Ghana is safe and peaceful. Yohonu ni twasere Yohonu ya boa Yohonu kwasea adai na so ebia na so dai Ghana na ayi asomasi esi ayakokum nipa atokwa ho no peace wan wajimi ana Yohonu ye kwasea nyambe tiaka aboa nchewe kwasea bokufuo eno makum nipa 30 Ghana ni peace wan amasa akokum nipa unim nipa dodo omkum ede aboa stupid man Yohonu ni twase wate kwasea jimi ujimi amema police ni ba kwa botu akun na ati wi asemfaso ani so Yohonu ukwaso jimi abetwika jimi ntura mema police fo ni ba kusika no abotu akun by accident me kalo crash now cause mfaso ani so kwasea dampare wo ade na nkofa ni meduachi no nkyerɛ kyerɛ tactics ano de anti criminals no awa jimi sa kwasea te wo yesika na mo se no kwa yetiam ka faso be na o mo so antafo mwa we gu Bawku kum nipa mu ntimi ku o mu nyina free wiase na wiase nye safe ajimfo mo akon maku ntafo 20 o mu nanane o papa mbechi o mu maka na trase atu o mu fo se wunnim na koku obi ombeku ntime nkoku obi a da bi ma jimi Nkwaseafuo ye de mra hye mu nsam na matena o ma criminal no and e control kuro no emra wo kuro num aye nanano ma chichiri kuro e de ato so obi de mra hye ni nsam eku obi o ko prison sometime Dabi ma Jimmy entiana nipakum da bia nipa ira because who feel Yohonu kwasea sa na ebu aman kwasea Jimmy na sa kwa ntum wanya Jimmy anumre amin ba bia ateme ma obi aba betito fie apapa wani so ade echi na wanu ahoho na eminam so mai Jimmy kwasea ka kwa ntum wunim so Jimmy amekasa bio why save Boga na baba Ghana ni yakokuno Daddy Lumba hospital yakuno because doctor ni save no an nurse ni Daddy Lumba bisane yere ni sameboa omko mo akire man kura obefa furu na akokura na omuhu no because omu nyina was strike sa na ebu aman
Nkwaseafuo. Nkwaseafuo. I know be catching me Bawku fight this year Drew Borga and young Borga and Quadru Kumasi na. Esi Kumasi me say I mosi ni at first I kusase omo hene o Kumasi or ko ena man prisifo Bawku boni to okuno. Bisa say you not match Bawku kra. Now the Kwasia betina say o man ni say mempe Jimmy o ya me Bawku for me minimum na go school I teachman senior minimum memo musika mo ma to ahye wo Yohonu fie apa paiwa no mega chese mo munku o ma bu ofie ni e say o man ni say wampa Jimmy Kwasia mfaso obi ani mo so obi adi boni amonkyere ntum mo ya na mo ntimi ana mo ayi so reinforcement makuno simple afa makun nipa mienu miensa obi abetu ne bafo hey unnim na o ya ikosiase ni gina ho ana mamprusi ni gina na aboni tu ana obona police wa abechew no obi ahun say there's law and order in the country and this mo jimi dodo to trust them nko a stop people me be kofi me hu say mo jimi stop people be lose fucking Musa di Jimmy besa ama NDC for no post no na mo sesa ma foreigners sa no e bede na NDC ni no mo di sika mo di ma foreigner Kwasea na kwotena Korea no aden na mo fa sika no from Ghana ni no nya sika mehwe ne yere ne ma aden ma Jimmy Korea ni no to no John Mahama wa Jimmy o yesa NDC for ni nyam emeka bi ma wo wa Jimmy deep down omo hu nsi wa Jimmy no Abontin no muntimi meka wa Jimmy wo de mama se wo de Kwasea akotam post amala tani wo Ghana ho kendi ende sa ada na ku besi me amba be tu aban no obi antimi kasa stupid people Nkwaseafuo ala tani tu wo Jimmy wo Ghana ho na muntimi nchini report ma dwene wo amenti ase menti ase obi ti wo frɛ ne ho hene ade na stop Ghana immigration for mu ni twa asere stupid people Nkwaseafuo ya nananom akọ Nigeria Ghana must go Nigeria fo ibofo ebo modi kun ya nananom physical omo amantimi anwusu ayepam omo nyina mom to wuram dwane ba Ghana and these people the enemy yesterday and now the Jimmy to say enemy yesterday is your friend today. Are you stupid? Obi ompe wo nananom asema wa kun nananom Ghana must go ya bro Ghana fo ya kumbi Oye den ye wadanfo ne. I don't understand bibini abua. I don't understand. How? A foreigner is a foreigner. A Ghanaian is a Ghanaian. Simple. Asia for mo be dum so nko a ya deal with the stop dum so. En na mo frem nyina ya da sumu o tiskan mo je kwan. Huh? The youth are lazy. There's nowhere Kwasea nipa na this kind of to fie man share phone. Sami Jamfika say gold board waji billions upon billions of dollars. Oji sikano enya ka no de koto no de aka asisa dollars egum no de to fie man share phone. Omu hu nyansa this kind kotua nurse for ne ka nko mu gu adwuma no mu ye adwuma no. Unim nurse for egu fie omu ye youth boys and girls omu gu fie impost omu. Where is the lazy? Nipa no impost no o ko pese nurse ni me bisa nze de ntina mgu fie amawie school omo se yagisi omo betua fa na mi no anse ya post no Kwasea nipa na wako school akutua school fees no oye de konya fa na mi no anse na betua anse ya fa na dwuma sa Jimmy we obi besom ne man disi se tua no kan sa wo sa akutua bribe anse na watimi abesom ne man mo board dama sa na echichiri kuro enti mpanifo na Jimmy ne etia ne e ka no kure kire wa Kwasea wo ba America o America de wo be ko soja wo wuram keken $50,000 GD free wo be ko soja na police no ye sen ye citizen free ansa na no achi no wutimi kwaji fie fie free fie na wo je no mortgage e de ma interest na so interest free what you say benefit ya wo benya no Ghana there's zero benefit. This is why na asan kotua bribe and senior for police. The police ni gina ho adwuma na ese ye ni na age so oje bribe because eka bosia no age na ode aba be police adwuma no. And you are anye bribe abosia for Twene busuanfo. San Kwasea leaders we Jimmy for we. Ni eka no kura kire mu a mo di Jimmy to na Kwasea mo ye MPP and DCM. Ntie plus ube lusu because we Jimmy. O medane NDC spokesperson abra wo nye NDC ni we independent candidate.
nti ewafu na ode nam mu amunim se mu nkofre dad lumba bia se wo mefro private jet nkwa buruchi nkosa ne ho yade na mo frɛ no wamfa mo boa nipa na wu awie na mbetwa ntro na mbetwa ntro obi si advice Ghana guests ne de wuntimi advice o mama ne nyeye because omo no omu nyina mentality epe nti wo mom na me advice wo say wanya sika afa ye wide fabo a wa ho na no me be ma mo example bebre wa ti ase obi kofa ne yere firi aburuchire ba Ghana ba no abagi ne fie no oda abonten nti wunya sika na to fie ankofa oba bi ama na o ma megina na abonten ti de amechi oni ye simple wa solve problem no obo wede Bawku nso de Bawku ko to school o wie school no se o me level wo soro chen be ma no enti wanya scarf wa hunko school mfa oba bia nko school wa solve problem no simple enti omo no de wuntu omfoma ne nyeye eye joke na anu me fire e ma no obi kura se fire ohima ma sika ho na ne kunu bu anu man ye popular wie no obeka kire ne kunu ne se wonya mpena foforo nti nyankopon si onya no nyankopon enka nkire obi se unko gya ne kunu ebi ne wiase Yesu ani nyankopon nyina mumu awade omkaseti awade jae enti se ohima ma sisi nyankopon si onya ne kunu no be ma foforo abefa na kodi na ope ne chen ne kunu nti se ogya no so na lumba se nya be ma foforo na ne yire no mo nya kaka so mbetutu nuru kunu da bi oba se obi be foforo be fa ne kodi ne wi a ompe obi o enti obeku age de se ogi firi ho no de akoma oni be ma foforo na chele enu nti na emmasem emfaso ni so ti de mechi oni ye emmasem emfaso ebi ni so meti amene yiri minguye mene mpena minguye mene ge minguye misika na ne ho atono wo gela kanko ane dawo so ya bisa kwase empanyini afra mpena wo bedura broche sika onya nyina o de han dan every month bia $2,000 o send koma afra ne na busuanfo ekowie sen kwase bi na we fa afra kodi no ye frɛ ne sunsum na ni apotwe on na be fa afra kodi no ekowie sen sika ne nyina ahye ba ohunyansan de sika ne koto investment account a kabana mfaso abaso ana o de koto ka bi kura no dema nka o chele so sika unya na kwhye se o de 5 years ne nya ya feel sad another 5 years bebre na nipadua no ebe ye mere what I say 2 years sika make sure say wo de be ya de a e valuable oba onye valuable mfaso ni so kuno obeku akọ tiri amecho ni ade amfaso so oba nka ho eye adwuma na mfaso so adwuma ye na fa usika ye investment si savings go da ache wadidi because oba no o de usika ne koboa na o de be kwa akọhwe be ma foforo simple obeja ho akọ kwa kuma anu nya sika ina wamfa oba na ba bruchi no no ade ne ho na ba bruchi a obi si your pennies die there be eye adwuma but mimi meton pure water ni CD aja ko ka se na meton CD no ka se oboa ho na nya ni CD na meton don't get me wrong na me nkura ni bi gini CD ni biton bi ma no but na me am movie director matwa me movie a me dey ko buy I feel say ese me boa aja ko bi ko me penasem me pen movie o me fan enti me ma me nkura na omudi me kan na chi na ekwaje aja ko nkura ni bi CDs ebe fry ye de ni aton ama no ni ediska na koma ni nkura no de akom de akoma aja ko na kura ba ko ye frɛ no Shaba enti Shaba ba me ho fie na matume ka no nso tune ka on mitume ka no ma fa no ne ekwa aja ko fie na aja ko so ne nkura na tuka na omude omusidi abedi ya chini nyina yekọ ne yekọ in the group because prior yi si uba akusi wa ebebu ena me no menye den mani meriska because me no meti Ghana me ne yere me ne ba me ne hwe me ntọhwe ma obia enti me koton siri na ede minya 5 million kura mani so minya 10 million kura mani so metua de nya se metua me nkura nyina wie na manya sika tua me inlays abrofo na efrem ba me pick later manya sika tua me inlays manya sika tua me CDs manya sika atua promotion ayebo TV so adnya sika tua stars tisa krobetone na amese wa monia omom keka wasa de aka na menya kakra menya bia mani so exam me meti America yi bi kakra menya bia mani so mani mrehwe so cause pressure now so a onkonyim kofo ma nya masem na obi froze and me credit wa ase ni miska wa ase ni we wa ha
e ka be ne beda so oda wada wasumadwo obi say Kwadwo Nkansah Lewin is saying he's better than Ajako and Ajako is angry eni nyina mfaso bia ni so Kwadwo Nkansah ba bia Ajako aduro wiase untimi nduru ho ya momyemfa anidie emma mpanimfuo Kwadwo Ghana for poase mu ba abe yesa na fe hu ya hi wode ka koku a obi bayi Ghana for poase mti na ma ko ofiri o e country papa bia nka da prison Ghana for poase mti o be defend was enti san create enemies because the same people no mo pa Ajako asem mo ane pe wasem Jimmy enti ja said me na me say na say obia won level obia won talent ba bia da bia Ajako oji din duru ya no ni nyina esusu awu Kwadwo Nkansah kra ono Ajako na inspire o e ma de ko wura movie e wadu ba bia aduru enti ba bia Ajako aduru no untime mfa ho me no what I say et say enra mo say ayi Kevin Taylor boy akotena say si a wanya 1 million views enti ewiase nyina mehwe no o boje so ena nkofuo yi mi video e bi 3 million views e bi 5 million views e bi 10 million views ade chen say kwase 1 million views na wo ye dede na Twene Jonas nso nka say because Ghana for ni nim say wo ye den a wuntimi nya se meda o nim say Twene Jonas is the champion of the game wa unti ono ni views ketu abi na wanya na ode ye dede no ana Ghana for si jan kwase akeka na Twene Jonas nso nka say even when video baako a me ye eda me page baako so o he views egu ase ahwe o he me video ya Twene Jonas and that way o he video na how many millions views 38 million views 5 years Royal Jonas Films me movie production no and I'm the Ghana 38 million views Ghana ni bia ni wa watwa movie a wanya say views ni bi krada and so me kra including Kwadwo Nkansah Lewin mu nyina ani o mu nyina nya say views we bi da and so say me to my edit mbabi so and anya we nko ahụ me wo videos after videos views egu ase no Ghana ni bi anya bi da kopim tamo be and so my edit mbabi we boys am de omo ye we kura omukura ntimi nya star omne nam Ghana ho omda so didi movie achi we say our video we kura 12 million views me de omutwa movie wo Ghana ho ntimi me kura no mo me queue omudi me ayi achi no views a me fa owi ase no Ghana ni bi anya bi da kopim tam obewu enso me kura ma yedin na mo tama na me movie na ma no me movie ano de we me start we no YouTube we nyina sana ayi ras ne mu nyina ye near friend like he nyina ebedi achire what I say anti the me maduru owi ase no we say kura 9 million views again we say kura na nse mi hu say na oya love ya minim say na nse mi hu say movie bi na onko ya hete social media love ya makura no what I say me man din kura na friend no me kaya eno kura 9 million views love ya na nse ofi akra na ba me production me refi ni din no kura me kind din me catch Royal Jonas Films. I was one of the best movie producer views amafa owi ase no obi anya bi da what I say no obi aso ntimi nya bi da kopem tam obewu so enti mene makura James enti we hear movie we are directed by Twene Jonas and okura we so 5 million views enti views amafa owi ase no obi ani ho a ni tipen me wo Ghana ho enti we say we have 5 million views and also directed by Twene Jonas and also Royal Jonas Films na views we nyina obi say view booster Jimmy the whole Ghana obi anywhere opa from picture to phone so na fa obi a onim the picture to phone so na fa wura fiefie obi a ho picture na obeka say glass nko no glass nko me to views I am genuine and authentic and I speak truth and the truth will always win and the truth will always defeat lies. So until you hear Twene Jonas, me I'm the king of views but I don't brag, I'm simple. And this Kwadwo Nkansah de do ye ni views ketu abi owo ni nyina omu nyina matra omu ba me no me rush it
ena Kevin Taylor Nkwaseafuo ya John Mahama di sika ehwani a sisi a man vice president a wote ai presidential house a sika John Mahama de be sevu dadi lumba mo no odi to aduane ma Kevin Taylor boy ne ne yere ne ne madi no ni nyina wa wona meche no mianam si yemfa umra yentu abama na be ma mpanyini mianam si yentu abama nti se Twene Jonas miama makasi yentu abama a me expect say fasika no koyere fa koye nkwase adwuma fasika no ye oman ni se be ya next time no mesan gina ba bi se Ghana fo nkoto abama wa omo nkase o Twene Jonas ye nkoto abama kwase ano ye beto ama no because oba enumfaso obi ama so nti se me Twene Jonas no me hia hwemfiri ho de me pan se wo be ye oman ye ne yento abama wa na se waba na oman no ntimi nye ni ye hospital kekekura ntimi fa nurse nkoguo na nipa ewu a you are stupid. Wait for actually why John Amame. Ewa comment section. Aha Penyah Media. Accra.